Mga dad ko nagdula-dula sa mga bata. Mga dad ko nagdula sa mga bata. Scared. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Patog ka ba? Wow! Mamba! Good day, people! Alright, so nga ni, say hi. Hi. So nga ni, so naay bag-o nga lugar nga laagan ng karon diri sa Cagayan de Oro. Well, located siya sa Misamis Oriental. And daganay nag Facebook na nagposta na nanana. So eventually, murag siyempre daghan man kami, tulo ka bata ako, medyo mahal. Yung ko nga Brag wala kay di kay ganahan ba nga magpakata nga lugar. But finally we're here. We will try the 7 Seas. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with hoes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef for radio if I don't play they show. They don't play my hits, I don't give a shit. So, Rap Max try to use my black ass. So advertisers give them more cash for ass fuckers. I don't know what you take me as. So understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, but bitches niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Lifeguards are not babysitters. Medyo stricto sila diri nga side, no? Tama din naman, no? Ang lifeguard dili sila babysitter, so please bantayan niyo ang bata nga naligo, ha? Hindi sila tigbantay, ha? Kulang na lang sila pa magbuhat sa didi. Oras karon alas 2:39 pa. Wala pa gi-cloud, so burang medyo init kayo. So ang akong tulo ka bata, diri sa sila nagdagandagan. Dora si Ella, na mabawra kayo, lingaw, tapos rubber rice pagid siya. Okay kayong magdagandagan ng bata kay brodira mas like kay rubber rice. So magsugod sa diri. Init kayo. Init pa. Unya rin ako ipagawa sa kontrang sa ani pag mamulan daw na. Mga dad ko nagdula-dula sa mga bata. Mga dad ko nagdula sa mga bata. Scared. Where's Rusty and Raver? Sama sila. Oh yeah. So
Diri sa likod, murag na ay murag sa dagat, no? Murag na siya bye-bye. Tapos mo tingog galing ng barko, na rin na yung mga balon na rin manggawas. Oh, di ba? Look at that. Yeah. It's like nakada plane sa beach resort, no? Oh yeah. Nice one.